Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Bini nang tum phana ba klaya vlogs lage non social media la same chithang plop lo. Li tum kar biang long pen nong nam chithang klong actress keraning dipi arang le phan mane aning khaino tum mane anong ki jeno si ki jo la se la solam bu thani li. Ki theni nang pachini pan sel bang so video slami la sinang tum bang so video ki cheng pengen jot nang tum nang la no ti thona. Non alang lipan son anong kijunu si itu mako pastang piturong pute alang li semeni ngoi lako kapen ngoi tum karbe anglong sembe mane nong nam sembe chetang ret po si tum katu kawe sembe chini pamika nai la son bang ke ma chok sembe klem nang ne alang li ge nut karbiang bong nut actress lo si non alang lipan ko son si ang song kele don ji lipen ko son si mane aprang thajima la son si tum here jame pidin bom nei jong se ile tum lason mane nong no ke jo aphan si glem nang rong te ile tum karbit khai tum ke aphiong pa phi thuong po lasi kado kawe same mane matha pa mika ni alang li same aning duk pi lo ni li same lang lo to we news same pi thai lo nang tum same thai po nong po anong ke jo tum same alang tum same mane ako mane lam klar che pithulo lasi iltum kado kawe same noni phrange bang jibange ki mesen je kam le klem no na ne lahai mane kam khai no ben bang phanong ke jo lahai bang e myok same klem nang ne ilitum ko son si ba phrang thai jim ma ben ikai ko son si ki mesen jim ma ben karbi akhai ko son si ba phrang thai jim ma ola son si iltum bori nei dong si nang li pen ni li mane chilang sled rong ben ko son si la phan mane anong ke jo no mane kapar julai ma lepen kusan si mane kapai noji ma ula sansi matharong pote ilitum kadu kawe same itum chokchelo asi nonni prank bang jibang an kimesan jipan se tuning relo lepen ani dilam the ke lansing toni koklo asi nang tum tabang solam karjupen mane ahok alam pote nang tum serik tha lepen ne video seme kelang pen ning sam putel tum unan serek tha mane unan aprang kapaprang pon jipane tum gato kabisme bori duna asi ini video ke nang tum non pilan welo asi next video le tong thuna kardon